Große Premiere für ganz Deutschland. Das größte MMA-Turnier aller Zeiten auf deutschem Boden findet endlich statt. Die legendäre Frankfurter Festhalle wird Austragungsort der höchsten Elite des Oktagons. Der legendäre Champion zweier Gewichtsklassen, Ivan Buki Buchinger, stellt sich einer harten Prüfung. Nämlich zum ersten Mal den Titel im Leichtgewicht zu verteidigen und seine Position als unerschütterliche Nummer 1 zu behaupten. Som teraz najsilnejší v celej kariére. Lozen Keita, der jetzige Meister und Herausforderer, ist dabei, die Arena zum Beben zu bringen, so wie er es gewohnt ist. For me, I'm the real champ, and now I must defend my bout against Ivan. So me, my head is like that. Wer als Sieger abreist, erfahren wir am 4. Juni in Frankfurt. Before fighting, I was at school, was a student, and I was working as a painter. Hello, my friend. When I'm not in the gym, I'm not a fighter no more, you know. I'm a eater, I'm a PlayStation, I play football, you know, things like that. It's very important, you know, to have a normal life because you cannot always be training. Sag alsjeblieft, Hani. Stop, nee. Is dat zo? Nee, stop! My girlfriend, I know her before like 8 years now. First time I saw her, I tell her, yeah, I'm gonna marry you, things like that, you know. And then a couple years later, she is now my girlfriend, you know. I'm always helping. Normally he do nothing. I have to ask him every time, can you clean the house? Can you do... No. I think Keita is a very good guy. You think? So it's not sure. This guy is crazy. Everybody see him like, oh, I have to be afraid of him. But he is not afraid, he's just like a teddy bear. No, he's very sweet. He's just like, he do everything like for me, for my friends. He's a very nice guy. I'm so proud of him. I am his big supporter. And I know every time he will win because he is the best. The best. The best. The best. After my fight with Risavi, yeah, I forget that fight, you know. Every fight I did, I forget. I'm just trying to improve myself. I know my style, I know what I can. But we knew Ronnie would be more difficult because of the height and the reach. I knew he had a lot of strength, you know, so I didn't want to go to submission or something like that. And the one thing in my head, whatever happened, you must win. Další tvrdá zadní. The first round, I knew I lose that one. Stočené koleno. A znovu je Molina Keitovi. I know, okay, you're gonna lose this round. Keep it easy, just block it. Trošku skovaný úder, který roztáčel Keitu. The second round, I was getting a little bit tired, and then I had like my second breath. Gave me a big knockdown, and knockdown in the fight is almost like you win a round. Teď ale Keita dvakrát tvrdě zasáhnul. Third round can be a little bit discussed, but 4 and 5, I dominated like a hell. Rychlost Keity je neuvěřitelná. Ronnie teď tahá jasně za kratší provaz. A teď je Ronnie v problémech. A jednomu z obou mužů právě proklouzla titulová šance mezi prsty. And the new interim champion coming from the blue corner, Lozen Black Panther Keita. You know,
I knew Rooney was a strong fighter, man, but I need this fight. You see, I never fight 5 rounds in my life before. So I needed this round, man. And for where I come from prison, man. And look, I'm fighting 11,000 people. Before me, man, how is that possible? I beat somebody like this with these skills. I've been in MMA like 5 years. 5 years, man. And look where I'm now. Man, how is that possible, man? How is that even possible? Thank you, Lozen. One more time. Thank you. Lozen Keita, new interim champion of Octagon. When I won the belt, you know, I was very emotional because, yeah, that year was a little bit difficult year for me also. Not in terms of fighting, but in terms of the call. Like 5 months before, I was in prison because of old stuff. Belgium system, sometimes they work like slowly. They catch me for a fight for 5 years ago, you know. I didn't kill nobody, it was just like, I went to prison because I was fighting like with friends of mine, you know. Because they will see me like a gang member. They put me in prison for that. But I was not the same person anymore. I was like fighting at a club. I was pro fighter, you know. But like I said, things happen for a reason. It's make me a stronger mind again, so yeah. During the Ramadan, I know it's harder to train, but for me, it's first my religion and then the sport, you know. I train like in the night, and I can do the day my Ramadan. And after that, I'm sitting with my friends, eating, things like that. So it's all about self-belief, committing to God, new begin, forgiveness, things like that. To feel how the poor people feel, you know. Just like that. So be humble in life. Ramadan is about that. Focus on fight. It's not good, you know. Sometimes you must have fun. For me, everybody who know me, everybody who will be around me, they know I like fun, I like to laugh, I like to dance. I like music, I like dancing. Just keep the rhythm in me, you know. Som veľmi rád, že môžem byť alebo môžem bojovať v oktagóne, lebo predtým som pozabíjal celý svet a nikto ma nepoznal na Slovensku. Som nemal už dávno zápas, lebo bol som zranený, ale teraz dúfam, že vyjde všetko a nemusí sa ten zápas zrušiť, že môžem ísť do toho boja 100% a môžem získať zase naspäť opasok, môj opasok v Frankfurte, kde som veľmi veľa trénoval predtým. Do Frankfurtu som dostal tak, že ja som bol psychopat. Pozabíjal som ľudí a jak som postupoval furt hore, dostal som jednu ponuku. Keď som sa dostal ja do Nemecka, tak to dozvedeli aj iní manažéri. Prišli za mnou, dali takto zmluvu z UFCčka, že mám to podpísať. Ale keby som išiel do UFCčka, tak by som nemal kde trénovať, lebo nemohol som trénovať tak, ako by bolo treba. Nemal som normálneho trénera, nemal som normálnych sparring partnerov, nemal som ani gym tu na Gabčíkove normálny, takže úplne iný svet bol ako teraz. Vtedy som sa rozhodol, že zostanem v MMA Spirite a nejdem do UFCčka. Ja si myslím, že som vymaxoval moju MMA kariéru a dosiahol som nie všetko, ale
ale vyhral som aj s tými najlepšími na svete. Nepovedal by som tak, že som tešil na ten zápas, lebo fakt som poznal Barboríka a už som povedal viackrát, že nezápasím s takým, koho poznám. On volal za ten zápas a tým pádom ma nasral. Takže potom som sa tešil na ten zápas, lebo mohol som mu a fanúšikom ukázať, že kto je král v oktagóne. 45 zápasů, 38 vítězství, 30 ukončení a pouze 7 porážek. Legendární bojovník domácí scény. Dnes večer v červeném rohu šampion oktagonu lehké váhy a jednička pérové váhy Ivan Buchinger. Pri zápase s Vojtom som necítil nič. Pokud jsou protažené údery Vojta, ale Ivan také v tuto chvíli slušně boxuje. Chcel som jemu aj ukázať, aj To tempo je neuvěřitelné. Mal som tam veľa submission attempt. Zo všetkého vyšiel a všetko prežil, takže klobúk dole pred ním určite. High kick, dobrá zadní. A zase ten box, Ivan. Nemyslel by som, že ma tak podrží pri klietke a neviem s ním nič také urobiť. Další pokus o takedown, další odmítnutý. A myslel som, že v štvrtom kole ja ho už chytím. Oba dva se protočili a znovu si tam chytá Ivan ten krk. Ale sa to nepodarilo. Ale to sa pretočil. Veľa ustál, lebo trafal som tam brutálne. A další dobrá přední, Barborík okamžitě do takedownu. To je neuvěřitelné. Ivan zkouší dát úder, tvrdá zadní. Naprosto K.O. úder, který teď zkouší Barborík přežít. Neskutečný zápas a hlava stojí na nohu. To bolo niečo neskutočné. A novým šampionem pérové váhy je Ivan Buchinger. Po zápase už som nebol nasratý, lebo som ukázal, že kto je král. Ty kokos, brutálny zápas, klobúk dole pred Vojtom. Nemyslel som, že tak bude tak držať a bohužiaľ nevedel som ho chytiť, ale ja som tu král, ja som tu vlek. Ivana, ty jsi tady král, jsi první dvojnásobný šampion oktagonu ve dvou různých váhách a jsi absolutní legenda domácí scény. Dámy a pánové, já se klaním před Ivanem Buchingerem, dvojnásobný šampion oktagonu.
Ahoj. Pozrite, jak sa teší. Ahoj. Prišiel ocíko. Ahoj. Ja som predtým bol v Nemecku furt, išiel som von a mesiac som tam bol, prišiel som domov na týždeň alebo na 2 týždne a zase naspäť a ani som nevidel, že Ivko už má 7 rokov. A teraz, čo som doma, viem, že Lanuška, že rastie pomaličky, čo treba s ňou robiť a jak môžem pomáhať. Síce neviem tak brutálne, ale aspoň vidím. To prvé dieťa bolo iné, tam tá matka si robí starosti, ale tuto je to už úplne jedno, všetko ide jak po masle a také v pohode to je. Ja si myslím, že toto úplne inak užívame, ako keď sme mali malého Ivka. Že... Ja som furt v príprave, aj keď neviem trénovať, aj vtedy trénujem. Teraz, že som dozvedel, že budem jediná vec, s čím ma môže poraziť, že ma trafí. Ale keď sa dostaneme na zem, tak ho tam potrtkám. Keď sme mali tlačovku a mali sme tam Amsterdam, tak videl som v jeho očiach, že fakt chce obhájiť ten opasok. Videl som, že je taký sebavedomý, určite, ale ja si myslím, že toto isté aj videl on v mojich očiach, takže no problém. When I was close to him, I didn't feel nothing. I just feel a man before me, you know? A man that I knew and I know I can beat. Hey, brother, every fight starts on stand-up, you know? First, you must get me on the ground. I am not your brother. You must get me on the ground, brother. Thank you. I am not your brother. Buki versus Keita, 4.6. ve Fershalle ve Frankfurtu. This fight, I'm prepared of a lot of movement, takedown defense. Yes, very nice. We work more on the ground now because we know Ivan is a good ground fighter. And accept everything. If you want to go to the ground, we go, no problem. No problem.
Sensation Lozen Keita den Beginn einer neuen Ära erleben? Oder wird der fast makellose Ivan Buchinger sein Erbe festigen? Die Antwort erfolgt am 4. Juni. Hey brother, I am not your brother. I am ready to punish you. The only message I have for Ivan is, Ivan Buki. Ivan Buki Nge. See you.